Tutafutie kitabu kile kia Mhubiri sura 5 mstari wa kwanza. Tusimame kwa kuheshimu neno la Mungu. Kitabu cha Isaya sura 6 mstari wa kwanza inasema hivi: katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nilimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kenye kuinuliwa sana, na pindo za mavazi yake zilijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila umoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka nayo. Waliitana kila umoja na mwenzake, wakisema, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti haitaitikisa kwa sababu ya sauti yake aliye hai, naye nyumba ikajaa moshi. Amen. Karibu kwenye kitabu cha Mhubiri sura 5 mstari wa kwanza. Amen. Jifunzeni mguu wako uende nyumbani kwa Mungu. Uendapo nyumbani kwa Mungu, maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu. Amen. Tunaweza kaa. Mungu atubariki sana. Wasomaji mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Changamoto tu ya Kiswahili. So kuna somo ndogo ambayo inasema vitu vitatu vikubwa vinavyozuia mtu ili asionane na Mungu. Hakuna mtu ambaye aliyemuona Mungu kwa macho, lakini matendo ya Mungu inaonekana kwetu na inatufanya tuamini kama Mungu yuko. Ni mtu mmoja ndiye ambaye alibahatika kuona sehemu ya mgongo wa Mungu, wanamuita Musa. Maana Musa alikuwa na shauku sana ya kumuona Mungu. Biblia inasema Mungu akaambia Musa, mtu akiniona mimi haezi ishi. Musa akalazimisha akasema, mimi nataka nikuone. Biblia inasema wakati Mungu alikuja, kulitokea mvula ya mawe. Jambo la pili, kulitokea tsunami kubwa, mpepeo mkubwa. Na jambo la tatu, kukatokea radi pamoja na moto. Sasa wakati Mungu anakuja ni moto mkali sana, ndio ambao ulikuja. Musa akaziba macho yake, alafu akaambia Mungu, sitaki nikuone tena. Sasa wakati Mungu anarudia, akabahatika kuona kivuli cha mgongo wa Mungu. Na kitu kingine ambacho utaelewa ni kwamba tunamuona Mungu kupitia watu wengine. Maana Biblia inasema ukisema unampenda Mungu na unachukia ndugu aliye karibu yako, wewe ni mwongo. Unawezaje mpenda Mungu na unachukia ndugu aliye karibu yako? Manake Mungu, ili tumuone kwenye maisha yetu, kuna vitu vitatu vikubwa inabidi tufahamu ili tuone Mungu. Tuko pamoja? Mungu ni nani? Ni yule ambaye aliyetengeneza kila kitu kwenye dunia. Ni yule ambaye anakufanya hivyo jinsi ulivyo, ndiye Mungu. Ni yule ambaye aliyeumba kila kitu. Maana ndani ya dunia hii kuna miungu na kuna Mungu mmoja peke yake ambaye aliyeumba kila kitu. Haleluya.
anajulikana kwa majina mengi sana, hana jina moja. Kienda kwa Uingereza anamuita God, kienda kwa Faransa anamuita tie, kienda kwa Burundi wanamuita sijui nani, sijui Kirundi nani, Imana, kienda kubangala kule Kongo wanamuita Zambe, ukienda yani kila mtu ana kesi anavyomjua Mungu. Na wengine wakapanda viwango sana, wakampatia majina karibuni 1000, ila ni Mungu mmoja ambaye unaamini ndiye ambaye anakufanya mpaka leo unaishi. Unaweza jua kama Mungu yuko, unaweza tembea kwenye maisha yako na unajua ya kwamba Mungu yuko, lakini haujawahi ona Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Biblia kwa sema Mungu ananyesha mvua kwa wema na kwa wabaya. Swahili ingine, mtu mbaya ni mtu mwenye hajue Mungu. Mtu mbaya ni mtu mwenye hana vya Mungu yeye. Mungu ananyesha mvua kwa wema na kwa wabaya. Unaweza kuwa mtu ambaye unajua Mungu yuko, unafanya vizuri, maana hata mapepo pia nazo zinaamini Mungu yuko, lakini baba hujawahi muona Mungu kwenye maisha yako. Maana hakuna mtu ambaye aliyemuona Mungu alafu akabaki kama vile alivyokuwa. Angalia je, kitabu kia Mathayo sura 5 mstari wake wa 8. Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana wao watamuona Mungu. Maanake pointi ya kwanza, ili umuone Mungu kwenye maisha yako, lazima moyo wako uwe safi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima moyo wako uwe safi. Sijui uko namna gani wewe, unajua moyo wako. Moyo ni kitu kidogo sana ambacho kinabeba mambo mengi sana. Moyo wako inaweza beba vitu ambavyo kichwa chako hakiwezi kubeba. Moyo wako ndio ambao unaweza fanya ukia ya upendo. Ndio sawa. Yesu akasema, angalieni mioyo yenu isilemewe na tamaa za dunia hii. Tamaa za dunia hii ni chuki. Kiona mwenzako anasape, unamchukia. Anaanza jioneshe, ndio anavaliza manguo. Tayari chuki mengi. Sina uwezo yako basi ujioneshe. Kiona mtu anakia na fiancé yake, andatonesha sa makuple, sheba sengleto hatuna bahati. Moyo wako imejaa chuki. Kama mtu anapata kazi, ndio mwaka yao hii sasa, kukeresha kila mtu kitu baoni, moyo wako imejaa chuki. Ndio mwaka yao ya kwanza, sema mafransese yenye aziene, sema yako basi, unasata wewe utaiwa, moyo wako umejaa chuki. Unajua chuki inatoka ndani ya moyo. Na kama Kaini alifikia hatua ya kumuua ndugu yake Abeli, haikuwa sema juu Abeli haiko ndugu yake wala haiko mloko yake, hapana. Lakini ndani ya moyo ya Kaini mlijaa chuki, na ile chuki ikatengeneza habari ya mauaji. Sasa ndani ya moyo wako mkijaa chuki, itika ukatale wewe uko mlozi. Haleluya. Kinatuma mtu anakuendea kumadawa juu maisha yako yangaike. Haiko vitu vingine, ni chuki tu. Anaona unamshinda kuliko apige magoti ambie Mungu alikufanya vile, naye ampandisha mamfanye zaidi yako. Yeye anatia chuki myeye, na kitia chuki myeye anaenda mnyumba wafungu kwenda ukulo, wana nenda tafuta tubulosi. Kuko watu wenye tunaingia nao kanisani, roho ya chuki imejaa ndani ya moyo. Unaona yule sera anakuwa kiana toka kule, ndio kiana gani? Sima nchoko tu zile. Sasa ukiitia itakubana.
So naona yeye badale mwimbaji mwalimbisha alijua imbisha sasa yako hata. Sauti mbona ilikuwa na katakata. Kwa hata mikrofoni upana bana pia. Chuki. Yaani kweli. Ajua chuki kikuwa mtu. Haonake mazuri ya mwingine. Anapendaka tu amshushe. Unachazo unatabiri kisha tuko baadeshe ndio nakutabiri. Shamoya anasema ni nabii kuna Mungu wanaisha tabiri vile vyote ni vya kweli. Sasa hakuna kitu. Bali mwambie kabile vyako. Mke mtu wa chuki ni mtu mwenye apendake maendeleo ya mwingine mtu. Mtu mwenye moyo wake mko chuki, hata anaweza kuwa bwana yako atakupiga vita tu. Anaweza kuwa mume wako na ni bibi yako na atakupiga vita tu. Anaweza kuwa mpaka mzazi wako na atakupiga vita tu, kama moyo wake umejaa chuki. Na hakuna silaha kubwa ambayo shetani anatumia sana kwenye ulimwengu huu sawa vile chuki. Chuki ni silaha kubwa ambayo shetani anatumia, na ile chuki inaweza sababisha wewe usimuone Mungu. Pointi ya pili kinaweza kuzuia usimuone Mungu kwa maisha yako ni wakati ambapo unakamata mambo ya Mungu kawaida. Andika kwenye huko, naandika kama ulikuwa na kalamu. Kawaida hauwezi muona Mungu maisha. Haleluya. Hakuna mtu mwenye anaweza penda mtu mwenye anamzarawaka. Nani mshia hapa? Usikie Timotheo anajua kuzarau sana. Unaweza ongea na mie? Sasa niongee naye nini na ananizarawaka? Pastor Chance anakuzarawaka sana. Zarau ni nini? Maana ni kukamata mtu wa kawaida tu, haina kitu. Ule haiko kitu. Sasa kama hauko kitu, sasa kwa nini ndakuwa kitu kwako? Kama siko kitu kwako, maana mimi na wewe tutengane tu. Basi atani kuwa na wewe. Hauwezi ona valere yako. Na Mungu naye ni vile. Tunapoingia ibadani, tunapofanya huduma, tunapookoka, tukikamata Mungu kawaida, hawezi onekana maisha yetu. Kuko wengine miracle Mungu hawezi kutendea. Kuko wengine neema Mungu hawezi tia maisha yako. Yesu akasema nabii hana heshima kwao. Akaongea kuhusu habari ya mtu mmoja anaitwa Elisha. Akasema ya kwamba katika Samaria, katika Israeli kulikuwa watu wengi wa ukoma, lakini kwa sababu nabii ana heshima kwao, Elisha akaponyesha mtu mmoja tu, banamuita Naamani. Kulikuwa watu walikuwa wanakamata Elisha kawaida. Wako wengine Mungu hawezi fanya huduma yako na kingali kinachikamata kawaida, na kingali kinakamata Mungu wa kawaida. Wewe utakuwa intercessor mkubwa sana, na unabisikiaka muwe kabisa, unajuaka santire nguvu za kuombea watu muwe. Mimi kama kawaida hikuyo tukombe changamka dikuya hapa baba, katika jina la Yesu. Ubaniangalia, funga macho mpaka mwenye hivyo uko naombea bega kwa ngala sana Jesus Christ. Hii ni maombi nini? Unajua ukikamata vitu kawaida, ukikamata Mungu kawaida, hauwezi muona. Paseke Mungu haonekanake kwa kila mtu. Sasa akionekana kwako mwenye kwa mkamata kawaida, tenda mzaraulisha. Tuko pamoja? Sasa pointi ya tatu nimalize. Ukitaka Mungu aonekane mu maisha yako, jifunze kumtumikia Mungu bila kuamini mwanadamu. Nisemeje? Jifunze kumtumikia Mungu pasipo kutegemea mwanadamu. Biblia kwasema
amtegemeaye mwanadamu alani. Sa Mungu naye hayasionekana kwa mtu mwenye iko na laana. Nabii mmoja anamuita Balaamu, alikuwa ni nabii mkubwa sana, na alikuwa anatabiri sana, na alikuwa anafanya vitu vikubwa sana ambavyo Mungu alimwambia. Na wakati yenye nabii Balaamu aliingia mwatua ya kulaani Israeli, Biblia inasema Mungu akamwacha paseke anataka laani kenye Mungu alibariki. Sa akitaka laani kenye Mungu alibariki, Israeli haitalainiwa, lakini ule mwenye kuna ilaani mchomo atalainiwa. Jo Balaamu anaenda, Mungu anamwacha, malaika wa Mungu anasimama mbele ya punda. Balaamu anapiga punda, anapiga punda, punda inakataa kuenda. Punda inageukia Balaamu, inamwambia wewe hauna akili, hauwezi kuuliza purkoko na nipiga mesiende, angalia mbele, kuko mtu mwenye yuko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote unapomtumikia Mungu, elewa vitu hivi. Kuna watu Mungu atajogeza karibu yako, jua kufunje moyo, bakurudishe nyuma, bakufanye kama weye hauna Mungu, bakufanye kama weye haukuokoka na hauchue. Anafunjaka mwingine moyo, mwanarudishaka mwingine nyuma. Ni mtu mwenye kukuwa na sanii, ni ule mtu mwenye ulikuwa ulishajifanya kama yeye, ndio mwamvuli wako, kisha mvula ya majiwe na kuya anatosha mwamvuli ile majiwe na kupiga na analobana. Haleluya. Ukipendaka Mungu aonekane kwako, usiamini yake mtu 100%. Najua Mungu aliamini mtu sana mpaka akampatia gerance ya vitu vyote viko mdunia, na akamchia bustani ya Edeni. Kisha Mungu akamwambia mtu ndo siku lake. Sasa mtu tu ni mtu tu anageukaka na kuwaka saa vile change kulere kambeleo, akageuka kaikula. Kuko mtu mwenye alikuimizako kuye umu mkanisa Ebenezeri, yule ule chomo alishakuwa adui yako, mpaka unajiulizaka jua nini ulibeba sasa Mungu. Kuko mtu tu mwenye anaweza kuya kwako, anakuhubiri, anakuambia dada 1 2 3, acha vyenye uko, kesho unamkuteko mwami bakubiko na gara kumbe video vinaendaka. Mbona huyu alikuwa nyambia niache hii niache, mbona njoo vyenye wafa ni mtu. Angalia wakati yenye Yuda alikuwa na msaliti Yesu, asema mitume bakaanza sema, Yuda unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Kubusu ni ishara ya upendo, menjwenye inakuya njoo ya kusaliti Yesu, manake prizo ya Yesu ni busu ya Yuda. Bako watu wetu neza tegemea sana mu maisha. Mama usiende, niko na ujumbe wako. Sasa ukienda vinakuona, usiwe na roho ya kutoka muibada na ibada ya Yesu. Ingaiki saa 6 bado muda hajaenda. Amen. Mungu ukitegemea mtu, Mungu anakuacha. Tu anayua wakati yenye ule mulitegemea na kudesevoir, hautamtumikia tena. Wakati yenye ule mtu ulitegemea anakusaliti, hautaingia tena ibadani. Na ndio maana mie mu maisha yangu nilishatoka munivo ya kutia mtu fasi ya Mungu. Nilishatoka mwa ile intimasio ya kuamini ama ya kuingia kanisani ama fasi fulani ya kufanya kazi ya Mungu juu ya mtu. Tuninayua mtu anaweza kuwa hakudesevoir, ule mtu atakufa